lijepa, Daniel. Povratak nazad u studio. Karen Eland nam se pridružila, naša gošća iz Sjedinjenih Američkih Država. Dobrodošli, welcome. Ovo što držim u ruci, to su njezina djela. Reći ćete, pa što, Mona Lisa i crkva Svetoga Marka, ali neobično je što je ova Mona Lisa napravljena od čokolade, odnosno naslikana čokoladom, a crkva Svetoga Marka tehnika kave, odnosno, ispričavam se, Mona Lisa je kava, coffee, a crkva Svetoga Marka je napravljena od čokolade. Karen Eland inače stigla je na festival kave i čokolade koji danas počinje u Zagrebu. Dobrodošli. Jet lag, nema problema sa time malo. Feel good now. Sad sam u redu. Ovo je prvi vaš boravak u Zagrebu? Yes. Odakle onda ideja za ovu fotografiju, odnosno sliku crkve Svetoga Marka? Htjela sam naslikali nešto što će Zagrebčani prepoznati i našla sam ovu fotografiju na internetu. Hvala vam lijepa što ste nam to donijeli u naš studio. Karen, bavite se neobičnom umjetnošću, slikanje čokoladom i kavom. Kako je do toga došlo? Zapravo sve je počelo dok sam slikala uobičajenom tehnikom, vodenim bojama i počela sam slikati i čokoladom. Nadahnula sam se u jednom kafiću i mogu crtati kako čokoladom u krutoj formi, kao pastelom, tako i u onoj u tekućem obliku. Je li bitno koje je vrste kava? Ili možete slikati bilo kojom kavom? Ja volim kavu za espresso, zato što je obična kava prevodenasta. Koliko dugo treba da bi jedna slika bila napravljena? Pa ovisi, od nekoliko sati do nekoliko tjedana. Ovu sam slikala čak tjedan dana, a ovu tek 2 dana. Tek 2 dana, crkvu Svetoga Marka, samo 2 dana, ali evo, ovo je dokaz da je ovo prava umjetnost. Prodaju li se te vaše slike? Ima li zainteresiranih? Tako je, prodala sam mnogo slika i u Londonu i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Dubaju, neke doista velikih formata, a neke i malih. Kao veliki ljubitelj čokolade moram vam zamjeriti što čokoladu trošite na slikanje, jako dobro, i ovo je umjetnost. Postoji li tip čokolade s kojom najviše volite slikati ili je nebitno? Za čokoladu je svejedno. Svaka vrsta radi, mora biti samo tamna čokolada. Tamna čokolada. Ovo što ćete nam danas pokušati dovršiti u studiju, dovršavat ćete čokoladom ili kavom? Biće to mješavina čokolade i kave. Radite li i portrete? Recimo, kolega i ja smo došli na fantastičnu ideju da nas dvojicu portretirate. Koliko bi vam trebalo za jedan takav portret? Jesam, učinila sam i slikala sam i portrete. Moram prvo nacrtati olovkom i onda mogu napraviti i čokoladi ili kavi. S obzirom da ste često uz kavu i čokoladu, pretpostavljam da gotovo nikad ne spavate, jer jedno i drugo drži čovjeka budnim i punim adrenalina, ili se varam? Kada uzmem previše kave ili čokolade, da kako ne mogu zaspati, počnem se tresti. Možemo li onda vidjeti, nadam se da se sada nećete tresti, možemo li onda vidjeti kako stvarate, Karen? Sure. Sure. Znači, jedan miks čokolade i kave ćemo vidjeti ovdje. Evo, prvo nanosimo kavu. Evo, prvo ću potamniti dijelove. Potrebno je nanijeti više slojeva. Potom ćemo dodati malo vode da se sve stopi. Potom mogu dodati nešto čokolade, kao što vidite. Mogu to učiniti ovako, a poslije dodajem detalje. Ali ako ništa drugo, vi nemate problem sa izborom boja. Hoćete li neke jarke, tamne, crvena, žuta, plava? Ograničeni ste izborom boja zapravo, Karen. Earphone fell out. Earphone.
It's fall. Okay. You don't have problem with so many Nemate colors problema sa bojama. like others Kao drugi painters. slikari. Imam samo jednu boju i onda postižem dojam stare fotografije. Kad slikam i sa bojama. Jeste li jedina? Are you unique in the world? Jeste li jedina u svijetu koja slika na ovaj način? Ima još dvoje, troje ljudi koji slikaju u istoj tehnici, ali svi radimo na drugčiji način, u drugčijem stilu. Ja volim realističan stil. Kako ostali vaši kolege, umjetnici, slikari gledaju na vaš rad s obzirom da ne koristite tradicionalne tehnike? The traditional paintings. Yes. I like first to try the Mona Lisa. Ja sam počela isprva sa tradicionalnim slikama, odnosno sa kopijama postojećih slika, pa sam počela i sa Mona Lisom i mislila sam da bih mogla dodati neki smiješan detalj poput Mona Lise koja drži šalicu kave, ali odlučila sam se za realističan stil. Aha, došao si jer si čuo da pričamo o našem portretu. Samo da probam kavu. Aha. To taste the coffee. You don't want to taste this. Taste this? That is coffee. Evo, može i čokolada. Može se probati, To može je se stari kušati espresso. i čokolada, stari espresso. Gospođi je ispala slušalica iz uha pa ne čuje naša pitanja. Tako da sve što je pitaš, pitaj na engleskom, a naši stručni ljudi će to prevesti. Okay, are you going to paint for us something here Hoćete to li see? nam Can nešto we see naslikati? Možemo li vidjeti how does it work? kako to ide? Dok ti to gledaš, s obzirom da sam ja to već pogledao, vi, poštovani This gledatelji, is the chocolate here. Evo, And ovo I je can add to the čokolada. chocolate part and take some coffee. Ovo. And Vidite to blend kako it to in with the coffee. radim, I dok kako vi stapam tako nama čokoladu slikate, sa mi ćemo se kavom. baviti jednom drugom tehnikom, dekupaž tehnikom. Découpage. 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 Oui.